Pozdrav svima. Evo nas u drugom delu lekcije koja se bave pivot tabelama. Hajde za početak da napravimo pivot tabelu, ali sada nećemo ići na insert pa pivot table, nego ćemo preko tastature. Znači Alt, N, V i onda Enter. Ali hajde još jednom da to prođemo. Kao što smo već pričali, kada stisnemo dugme Alt, pojavlja nam se ovo ovde. Vidimo da nam je insert na N. Dakle, idemo tu i na kraju V za pivot table i samo Enter. Zanima nas, kako smo rekli, u kojoj prodavnici, dobro, ovo je prihod i zanima nas proizvod, na primjer ovako. I kao što smo rekli, nadvučemo Ctrl 1, number sa separatorom i ovo kako bismo lakše vidjeli. Sve su okrugle cifre, dobro, smanjit ćemo broj decimala, home i onda evo ovdje. E sad, šta možemo da uradimo? U suštini, ovaj izgled tabele, kakav ja imam izgled pivot tabele, nije onaj običajni koji ćete vi dobijati. Zašto? Kako sam ja to postigao? Znači, kada kliknemo bilo gdje na pivot tabelu, idemo design i ovdje imamo pivot table styles. Ako kliknemo ovdje, dobit ćemo New Pivot Table Style. Znači, ajmo još jednom. Kliknemo na pivot tabelu, Design, ovo ovdje, povučemo, mada nema potrebe da vučemo, jer kao što vidite New Pivot Table Style, a ovdje već nudi neke stilove koje, kako budete vi rukom, kako budete išli mišem, tako će vam davati preview. Kada kliknemo ovdje, kaže šta hoćeš da formatiraš. Ako hoćeš whole table, onda ćemo kliknuti whole table, rećemo format i border, recimo da hoćemo da ima pivot tabela outline border. Ok. I ovdje dobijamo polako preview. Report filter label, report filter value, first column stripe. Ajmo to da formatiramo. Rećemo hoćemo i to da ima okvir, font, neka bude boldovan. Ok, i sada vidite, polako se to menja. First column, header, row. Možemo i to da formatiramo. Border, fill, hajde neka bude ovako. I vidite. Subtotal, subtotal, blank row, subtotal, grand total row i grand total column. Grand total row, ajde kažemo format, ovako, fill, sve jedno, mislim, meni dizajn nikad nešto nije išao od ruke, tako da, vjerojatno ćete se vi snaći. I na kraju možemo OK da kliknemo, ali šta kaže? Set as default pivot table style for this document. I to je sad neki novi stil koji smo dobili, nisam ga nikako nazvao. I to je ovaj custom. Kao što vidite, sad smo dobili njega. S druge strane, ako mi sad to želimo da menjamo, uradit ćemo, kliknemo ovdje, desni klik i kaže modify. I sada možete tu da modifikujete stvari kao što ih primenjujete na ćeliju, tako možete ih primijeniti i na čitavu pivot tabelu. Naravno, ako nešto nećete, ići ćete na clear i to je to. Ajde da kažemo grand total column, format, border, fill, stavit ćemo neku sivu. Ok, i evo, vidite kako se to odmah promenilo. Tako da, to je taj deo koji se tiče formatiranja. U suštini, ja ne znam mnogo ljudi koji se bave formatiranjem pivot tabela, ali ako vam to bude nekad trebalo, ako budete želeli da imate neki stil koji je malo drugačiji od uobičajenog, onda će vam to značiti. Hajde sad da ovo bacimo. Neki podatak izbacujete iz pivot tabele tako što ili vratite ovde ili vratite ovde. Kao što vidite, čim vi počnete da vučete, ako vučete ovdje, on će vam dati mogućnost. Ako vučete ovdje, također će vam dati mogućnost, ali ako stavite ovdje ili ako stavite ovdje, vidite da dobijate dole kao da je precrtano. Tako da, hajde da uradimo to i da
stavimo način plaćanja. Znači, ovo su sada prihodi, koliko je plaćeno, koliki je prihod ostvaren po osnovu čekova, debitnih, keš, kartica, kreditnih i tako dalje. Međutim, nas možda može da zanima koliko je bilo prodaja. Znači, koliko je prodaja ukupno bilo čekovima, debitnim karticama i ostalim. Kako ćemo to? Desni klik, Value Field Settings i ovo je sum, a mi možemo da kažemo count. I ovo je sada broj prodaja koje smo imali upravo na ovaj način. Mi smo ukupno imali 7033 prodaja, ali čekovima je bilo 1700, debitnom karticom isto 1750, u suštini sve po 1700, pošto sam tako generisao tabelu da bude vrlo slična. Šta je takođe bitno? Vi pivot tabelu možete da proširujete kako god hoćete. Pa, na primjer, ako nas zanima koji je prodavac koliko prodao, mi možemo, kao što smo već pričali, ili prodavca stavimo ispod i onda dobijamo ovako. Koliko je na Drini prodavnici Drina ko prodavao, koliko prodavnica Dunav, Morava, Sava. Ono što je dobra stvar jeste da se ovde imena ne dupliraju. Kad bi se duplirali, imali biste malo drugačiju situaciju, ali ja vas pozivam da vi to sami otkrijete dodajući, na primjer, ne znam, Anu u prodavnicu Tamiš ili u Moravu, tako da kako god se vama to sviđa. Šta hoćemo sad? Sad, ajde, možemo sve ovo da sklonimo. I kao što vidite sada, nam pivot tabela opet dobija neki svoj izgled. Ako stavimo prodavnicu i sada hajde da nadvučemo više puta prihod. Nadvući ćemo ga 3, 4 puta. Kad radite na velikom ekranu, lakše ćete ovo videti. Ja, pošto radim na malom, onda je to malo drugačije, ali evo vidite, ovde možete da se igrate ili možete formula bar da podešavate kako vama odgovara. U svakom slučaju, šta nas zanima? Hajde da vidimo, na primjer, koliki nam je ukupan prihod, koliki nam je bio maksimalni prihod, koji nam je bio minimalni prihod i koji nam je prosečni prihod. Znači, kliknemo Value Field Settings i ovde ćemo ostaviti sum, tako da to nećemo dirati. Ovde, Value Field Settings, stavit ćemo max. I sada, ovo su maksimalni prihodi koji su ostvarivani u svakoj od ovih prodavnica. Value Field Settings, hajde stavimo min. Ovo su minimalni i kao što vidite oni se razlikuju i hajde da vidimo koji su bili prosečni. I ovo su prilike prosečni prihodi. Dodat ćemo 2 decimale pošto možemo da uradimo to tako da bismo vidjeli da se razlikuje, naravno, dodavanje decimala, odnosno decrease. Ovo je increase i ovo je decrease. Ok. Tako da to je još jedna od stvari koja može da vam pomogne ako hoćete da brzo uradite analizu. Ono što još možemo da uradimo jeste da nam ne piše sum of prihod i max of prihod, nego možemo bukvalno da ovde menjamo. Pa da stavimo ukupni prihod. Tako da, i sada opet možete ovim da se igrate tako što ćete boldovati ili možete dizajn tabele da rešite na drugačiji način, da stavite alignment da bude prema centru i tako dalje. Tako da, ovo je bio drugi deo, vraćamo se ubrzo sa trećim delom. Hvala na pažnji.